Šegi, však ti trčia z ruky nejaké koliky dva. Čo to je? Trčí ti kolik, Šegi. Áno. Ty kokos, Maťo nás tu úplne naviedol na chujoviny. No tak, a teraz ho tam daj. No, Ale ja... už to tam rvem. Toto video možno bude ešte použité proti nám. Zapoj to. Ukáž, počkaj. Zapoj to. A však vidíš? Není tam. No lebo keď som to takto mal. No. Tam elektrika? Hej, je tam elektrika, no, ideme na to. Počkaj, stavil. No. Počkaj, kde sme na to sme? Je tam